Hagi nigi kindia singi baladem karena ting kala launch ya kana gawe kapun tema jongki bat kata gade karena ting 4B karena kapun am kade gasteris bat mai balada pi confuse ya kane bat gitu giwe pat ki model jongka karena kande ke bahpo kendian na gitu ki model ki badon dau e haki kerteng model kanuksa ka longkum katoga nothing pun 3A bat nangta katoga nothing pun 4A ke bat mai ma kana the wood claim da bun tien ngan batai direct ya ki features jong kana kapun tema jongki handre kat ba ngadang batai wat klet ban ai ka like jongpi ka hype jongpi ya share nang ta ya komen lada pidon ban ong badru lada pidi ki bat mai lana ki bajuan pet regular ya kana channel bat ki bompat lade ban subscribe singa bahas subscribe ba pin om miss ya ki video na kana channel te yang in sedang no ban page ya ki features jong kana pun tengin sedang show ha ke design bat ka build jongka ka design jongka kumba pitip ba kana ting ka compare na ki weki pun ka chai ai ya kitu ki glyph lights lana kitu ki LED lights na din bat lada ya page ha ka ka kamera model jongka ka compare kendian na ka 4A series te kendian ngan pensyai ya kini ki glyph lights lana ki LED light bar jongka ki badon ha kana bag jongka kini ki light sem ki longkum ki notification lights kila ban blink ha badon ba call lana don ba text lana la ruban customize ya ki weki notification bat hang ne harum PE badon utuk rong basau mo uneru ulong kumu indication light kata kamut ba haba pi record video yano kila ban itu ba pi record video yaki lane haba pi record video ya lade daga bak kamera pila ban itu ba kat ba udang blink kamut kadang record teh haba pe yaki saudong jong kana pun kane ru ka kamlong rounded mo gitu ki corner jongka kumba ngasa itu ba menta kisngi kine ki pun ki kamlong rounded gitu ki corner jongki kila long kum ki iPhones tela da pipit nang tu nasat jongka kane ru kadon ya tu essential ki lane ukun jabaton kumba don ha gitu ki weki model jongka lengba una button la ban perenkam yaki AI features bat kiwe teman-teman ini po haka build jongka haka build jongka ka body na ka frame jongka kisna da ki polycarbonate la ki plastic bat haka bak jongka ru ki longkum juhi da ki polycarbonate la ki plastic haka thickness na ka jingrupen jongka ka poi kumba pra 0.2 bat haka jingkia jongka ka poi kumba arspa kat 100 grams hagi sim card ka support da ki dual nano sim card nangta haka IP rating ka support da ka IP64 kane kampat longga water resistance teban unlock pat ya kana pun kila ada ka under display fingerprint da ka optical sensor te haki colors jongka kana pun kadon lai jan ka banangkong ka white ka baar ka black ka balai pat ka blue teman tapat ini pet ya ka display jongka kajing hek ka display jongka na pun kalong 0.9 inci bat ki ada ka full HD plus flat AMOLED display bat lai tu ba ki penonkam daki Samsung Super AMOLED display te kata kamut kana ka display jongka kan best bah ki colors baka produce lana ka pen i haga refresh rate ki ada ka 6 Hz nang ta hadu ars pa 100 Hz pat kata ka touch sampling rate bat 1000 Hz pat kata ka instant touch sampling rate ka support nang ta kata ka PWM dimming ru kadon daka 100 Hz tekan dia dengan pensyai ya kana ka PWM dimming PWM kamut pulse width modulation kata kamut kajingla ka display jong kapun ban control ya ka brightness tekum ta kat banang he unau number hertz kata nang duna ka flickering lane ka jingki jong ki lights kajingmut unau number hertz kamut ba haman la ka sisakan hadu 100 sin ki lights ki ba mi na ki LEDs jong ka display ki change tela daduna gitu ki hertz na ka display am don ki bru ki bakam long sensitive ki khmat jong ki anda ki page kam slim ha ka display am ki khmat jong ki long stress no lane ki tight kloy no normally lada pi page phim itu re ya kata ka jingki jong kita ki lights handre bantip ya kita pila bantes kumne sei ka phun jong phi record daga slow mo video ha ka display jong ka TBM anda la de record supply ya kata ka video ba pila de record hangta phin sai ya kata ka jingki jong ki lights ba mi na ka display jong ka TV bateng wat ha ki LED lights ki bangi set penon kam regular ro ki set long kumta te kumta kan ma ba kat banang he kitu ki number jong ki hertz ha ka display kata nang khamha te kumba PE ha ka na display ki ada ka 100 Hz kata kamut ka sulong biang tela dai pe ya kitu ki bezel jong kapat ki subiang kim dah he na kim darit thanro ha ka display protection pat lai thu baki ada kata ka AGC Dragon Tail 2 teman-teman ini pahau chipset lano processor kila ha kana pun kata da Snapdragon 6 Gen 4 batsa nanometer kisnai o une uju processor kila penon kam kum ha katoga Realme P3 kum katoga Oppo K13 badang don kiwe ru une processor ude bami menin snam batna ki 6 Gen series une ula long bakambit hoj 4 dero baklan bar namar kini ki 6 Gen series kideki budget processor handre na kada balak ki dor palat kini ki chip kini ki brand kila sedang pan penon kam da kini ki budget chipset haki pun ki ba arpusan la 1000 ro teh bai phai biang shau no processor umde ro gaming processor ma handre ya ki normal day to day task ula ban handle easily haga antutu score uyok kumbashi million na similian tam AA haki games walada umde gaming processor handre ula ban kit hadu 90 fps kum haga BGMI batka Call of Duty mobile dan ru ki game barit baria ki ba support daga 6 fps una processor ula ban support ya gitaru banang ta hakan neru lai thu bakila aya katoka VC cooling chamber uta kumbang asya itu ude naga benta ban penduna ya ga hit teman-teman ini pa
hagi software jongka. Karena kepun ki ada ke Android 16 bat uta Nothing OS 4.1. Live name kin aya ke OS update bat Android nempat kin aya ke security update. Tenang tah hagi AI features jongkaru kidon katokan neteli. Na kata kadau kisah aya auto essential key ro. Teman tapan ni poy haga rambat ka storage jongka. Karena kepun kadon arjat ki rambat ki storage variant. Kaban kong ki ada ke prajibi ke rambat ci separuh prajibi ke storage. Kabar arpat ki ada ke prajibi ke rambat ars pak san pun jibi ka storage. Kajaram ki lah kena kepun kata ada ke LPDDR4X bat kaca storage bat ki ada ka UFS 2.2. Haga taga liang ru kila ada kini ki barima ki jat rambat ki jat storage. Teman tapan ngini pet ya ka kamera jongka. Karena kepun kadon artili kamera jongka nadien. Kaban kong ka 9 megapixel ka primary kamera jongki bat ka support ruya kata ka OIS. Hau sensor ki ada Samsung sensor handrai ki klaim ya tu sya ki ada EU model. Tahaki video ka support adu 4K 30 fps. Nata haka to ka kamera ka ba arpat ki atang daga 5 megapixel ka ultra wide kamera. Tah ka front kamera jongka pat ki ada ka 100 megapixel bat haki video pat ka support tang hadu 1080p 60 fps. Ka kamera jongka ta ka syubiang kampa da klanya ladaya nujar bat ka dor bakila ai. Temen tapan ini poy hau bateri jongka. Bateri jongka na pun ukam hek kendiat ma ladaya nujar bat kiwe ki pun jongka nothing. Kata bakil ada 1000 mAh. Finally hakane kendiat kila upgrade yau bateri jongka. Namar kana kana ting hak itu kiwe ki modal jongka kampat jupalat jaga 1000 mAh. Teh hakane ganti kila pen hek kendiat yau bateri jongka. Teh hau charger pat ka support hadu live watt. Handre kan ma bakana kana ting ru kalong kum ka Samsung, Apple, Google Pixel. Kam ju ayau tau adaptar lanau charger pihak bantit separate ban yok ban penon kam ya kepun. Tenang ta kana kepun ka support ru ya kata ka reverse charging daka 0.1 watt. Teh hau USB port pat ki ada USB 2.0. Temen tapan ini poh haki features jongka. Karena kepun kadon kumba kendai teligi 5G ban, Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 6, dan tak haki mic ki ada ki arteligi mic, bat hau speaker ki ada ki arteligi speaker. Nang tak kata NFC tak ki klaim ai. Kat bah haki sensor pat baru ki sensor badon kam ki download. Temen tapan ini poh hakamen kata ya ka dor jongka. Ka dor tra jong kana pun ka sedang nadu ka live sah hajar kendai spa kendai live san hajar. Kata ya ka to ka prajibi ka rambat sis paruh prajibi ka storage. Ka ba arpat ka poy kumba live prajar kendai spa kendai live kendai hajar. Kata ya ka to ka prajibi ka rambat ars pa san pun jibi ka storage. Handai lang bagi bang offer pat kala banduna hadu line sah hajar na ka to ka dor tra jongka. Ya kana pun ki di official na ka Flipkart bat ka official website jongki. Dengan sepersiang bantak ya ka lada pikuak ban check out ya ka. Kador jongka bat kitu ki features jongka em lada umde hakini kisngi balak kiudor ki phone em te kamya hapsu. Namar hakato kador ngalak ban nyaw sibun tiliki jingduna jongka. Kabarang kong udeu prosesor. Uto prosesor ude hakijing syau budget prosesor. Namar menin snem kisai ada une hakipun ki bah po RP hajar. Nang ta kabar ke jingduna ka de katoka front kamera jongka ka support tang da 1080p 60 fps kam support 4K video. Hakato kador lade bakan support 4K video mah. Ka jingduna ka balaipat kalong ya kitu ki jat ram bat ki storage bakila ai. Kito kila kambrima kijat version. Nang ta sakobe ke jingduna kata bakim ju aya auto adaptar lana u charger. Nalor bakal arem lupa sauta haban pelut ekstra. Namar utaru haban pelut sakumba sijar ne katsan spa Nang ne sekamat kipun kiba arpusan live hajar em kin long bait kumne kita ki features jongki. Nginam yok syu ki features ki babyang hagata gedor kumbangi ju yok menswa. Namar ki company kim sngau yok nong syu bansina kumbagi ju ai menswa. Tementang atara lang baga naga video jonga kala ajing rap epi sibun ban tip ya ki features jong naga pun thema jongki. Bat lada de babi temu ban thit ru philanang ban decide. Tengin syam hakawe pat ke video jenga kublai sibun.